Kajing puli ni kitab Jeremiah. Kalau nong ngebakat way, kedekot kat pra hadu arpo. Utrai ula pentep hanga, iki kam dakat makinong syun kilai selah persyaya nga. Ngalalong kum ikun lang brod, iba sya kat balik habasay ban peniap. Bat ngam syam tip badai pleng yang nga, bakilai selas niu. Kilai ya ong, yangin ya ket pen kelon yau ding habau dang pelung bah. Tongin ya peniap ya u, badan om don makan mau syu ya u. Teu Jeremiah ula duai, akan rat badan bor baro. Melong unong bisyar bahong, metenjo ikijing perkat, mat kijing sengau jeng gibriu. Ai ba ngan yo i, ia kakeput jeng me halor kini kipat briu. Namar ba ngalaban syat ila kikam hakikti jong me. Kaktin jong utrai. Kajing puli naga gospel jung Yohanes kalenong kebanyaw kadekon saupau hadu san pulai. Bon na kipai ba kile sngau bu ong ya kani. Bat ki ong uneu breu dai shisha nong ya thulupa. Kuai pat kila ong udai umesaya sa kiwai kila ong Mesaya unamuan na Galilea. Kajintho ko ong bu Mesaya unlong ukun uksiu jung taben badan kai u ha Bethlehem kishnong hakaba lasyong udaben. Kumta la don kajing ya kaja ha pedeng upai ba syapang jong u. Don gibala kwa ban kem ya u Henry emshem don makta kti ya u. Kisyakri tempel gila leit pai sikirang baling do bat ki parisi. Kiba keli yaki balai phim syamwan ya lam ya u. Kita kisyakri tempel gila jubam. Om pat judon ubakren kum uneu brio. Hatu ula penbe ya piru. Ki parisi kila keli yaki. Pila jutem badan uno orang ba newei parisi bangai ya u. Uneu pai bhor tep ai sepang ka ani Moses ulong balatim Nicodemus ulalong wei naki ulalong utaw balalek kendo yau Jisu manchua ulong haki kat kum ka anjungi nyemla ban penrem yau briu klem de yo sngau na u bat datoket ayu ulale kila pai ktien Meru unong Galilea mo duriap ya kajing tho bat mensyam ba enom judon nong ithulupa bami na Galilea. Ke gospel jong trai.